Uway Rangbah balatip kerteng kum upurli syuting sanpu ars nem kereta Haka Shnong Umtasor ubalasha kemno haki pulit hadien kajing Suba udon kti Pynïap ya uway usamla haying sa jong Haka Shnong Umtasor dakaba pom dakawat nadien jong kerendang Pulit Khlad Noh hakti jong ki pulit hadien kajing shitom kabalakta ya kakli Laban kedau hang ni, bahak kami jong ka pulai tarik ujemang, uway usamla Rangbah balatip kerteng kum uba amisan muru, lai pusan snem kereta, ulasya Pynïap da kabasya mait na rendang, daki ken jatiar banep, bat ki pulit hakatehi kamiet, kila rakno ya uway ubriu bala keno Suba don kti hakani kakam Pynïap briu, balatip kerteng kum upurli syuting, sampu ars nem kereta, Haka Shnong Umtasor. Katkum kajing pentip jong uhe pulit karibhoy, ujak pal sing dhano, ulayatu ba utay Rangbah ulasya kemno haki pulit, tang hadin kajing sya Pynïap jong uwe usamla, Haka Shnong Umtasor haribhoy, bat nakaliang kajing bishar, kala ailat lai sengi ki pulit ban penlong kajing tokit, henrei hakajing tokit ki pulit, utay Rangbah ulasdang banle klumar kumbakle biek, bat nakaliang ki pulit, kila no ya usya nongpo civil hospital ban yo kajing sumar, henrei nakaliang ki doktor, kila no Shamim Hans Shillong, henrei syuapan poi hakate ka jaka sumar, utay Rangbah Pulit Khlad Noh. Ya kamet jong utay Rangbah, lapen kendria no syakajaka bu Meghalaya ha civil hospital Shillong, banle ya ka postmortem, bat ringdur hakajing don lang ki magister, bat medical officer jong ka civil hospital Shillong, ringkat kajing bu renti ya ki kendon jong ka National Human Rights Commission. Halor kate kajing ja, la register ya ka UD case ha Yam police station, bat kajing tokit kadang ya chakman.